falama malo le soifua si mai lau whaafonga I Tala Fou o le radio Samoa mai Ausetalia. Ua sila nei le whai ngā malo a Queenslandi se fuafuanga mo se Olympic Stadium Fou e mawhai ona ofi ai le ono se furu wafi o tangata mai e whai ai Brisbane mo le wha moe moe o le Olympika lua whetau sfururua le tani malo ai Brisbane. Wari putia le ailo ilo le nei fuafuanga I le kapeneta le stete le songafua ma wari putia au fia tuai masaisi fuafuanga mo le nuu mo le auta alo po le Athletes Village I Showgrounds lava I Brisbane. Wa ta ua le 9 News po manino le panel po ila tolo o fea ngai ma le whaatau te ina o le wha moe moe e le o lava se teimi e toe fausi aina no fuanga o le gaba e avea ma no fuanga au tua le Olimpeka le ana ua whai ai loa ma le isi fuafuanga le peo na ta ua ma o le a whaataria lo na iloiloina. E siria ma le 5 tausanga wa whare pui ai se tasiari I mai Perth, ona olona ngā ui o le siria ma le fitu se lau wafe o le tupe mai o na mātua e ngase. Whai mai ripoti o Blake Brinklow, sa tu I aile wa ingo tupe na i o na mātua peitai, e umane ua whai ailo na iwi mai a ngā ia. E whasa furu I tausanga o Blake, ma o lana mau ina ua su e ina e leo, sa ia wha o ngāle tupe wha maa whana ina la mawhitanga marona tamā, ma whai ai ala petipetinga I ta alonga whai tupe. E ui lea whai mai le wha msinonga, wha maonia mo rianga I toro ringa oi, mai o na mātua. O le vai ngā tupe o lo ta ua mai le whaatawina o le whale o na mātua ma le superannuation a lona tina, sa ia tu le tupe I lana company o le Grasshopper Soccer, ma ta alo tupe ai ma whai ai ana petipetinga. Pato a malmalama I ailo lātou ai ngai se teimi munmuriane ma whesiringi ai loa. Whai mai e se fo ila leisi ma ta upolo o a fia ile tū la fono wa ave ia yelo na uso. Wa whaawau le soso e suenga leo I se isi fo I wha mata uaria e le TikTok e wha asanga I se tasi wha le tāpua I o le wha tutuanga mausalemi I le tu I sauti si si fo sini. Wa wha popo atu lea wha matau I le isi fo I wha matau sa su ina mai le amatanga o le vaiaso sa whaia wha asanga I le whale tāpua I la Kempa o le wha matau fau la le wanga I le whale tāpua I Padstow I sini lava. Ta wai ia wha matau ma le wha lawe na tupu ka la estete na maari di waitanga te toa lima sputasi na tawhana I te tonu o whale tāpua I le lua awhese furuiva. E manatu leo ia iso tanga o wha matau umai e lua ma alo sila ne iei malitotoa. O se mata upu atu ina mai eise fina ngalo whaari o le Premier New South Wales Quizmans, mata wai ua whaia nei le su e ngā leo, ma a whai e maua I la tōla o whaia nei so le tū la whono, o le a whea ngai ma le malosi o le tū la whono. Ta ua fo e mens, e le eise awa noa o whainga whailonga lanu, ma whailonga tāpua inga I te tonu o New South Wales. E iei whai ngā malanga sa fuafua mai mo Ausetalia ma a ngai fo I mai Bali I le so peita iwa wha lea o ngā ina o no le asu mai se tasi o maunga mū o Mount Lowatobi I Indonesia. O whaelo mai le 7 News e ono whai ngā malanga le Jetstar wha lea o ngā ina I le so o no le pui ngā le sanga le mū. Whai mai o lo mata I tū le teminei e company wa lele le tūlanga ta o fo le Qantas na malanga o le awauri a la tau o lo wha tūlanga mo Bali ai le o a fia mo le teminei. O lo tāria se isi ripoti le tamai mai le company le Virgin Australia ma le matanga luenga le vai whafu ma whatau inga e tusa o a fianga o au nanga o na o lea maunga mū. Whautua ina foi pasese I a whafso tai company wa lele moni swinga I whainga malanga anga I atu I Bali ma le malanga e se mai. Tala mulimuli, e se fulu lima I tūlana whaiai whelafulafua inga mulimuli a le whainga māloa Victoria a le I pasi aina loa tūla whono fōwe whaatatau I tangata e tō tatala mai tua mai le tūla whono po o bail laws le ua whaamatalaina o tūla whono o pito malolosi I Ausetalia. O le tae awa na leilana pasi alo I ai tanu mai whiutana inga mai le parlemene a le stete I le pōna pō. O whaingoina o bail amendment laws po tūla whono teu e whaatatau le tatala I tua o tangata mai le tūla whono. O wha autu ia tūla whono ia I la tau e toe sori le tūla whono a o tatala mai tua I seisi mata upu, a toai marisolia o tuunga mai inga na tatala I tua. O ia mata upu umole a whaasara ina ili tangata I leo atu le tonu masina ili wharepui e wha o popo atu I lunga o se whaasalanga o se mata upu e toe mōli ai. O le isi vaenga o teunga a whai e maua leo se tangata o tatala I tua, wa solia tuunga o le tatala I tua, o le ama whailoa e leo, o na ave sao le whaamsinonga, na ilo le toe tau whaatali fo I se teimi e whaatinoa I le whaamsinonga.
O isi wha mamafo le tūlafono fōu lea wā ngā isao, ia i la tau e soli tūlafono le amataina o afi, ma soli tūlafono e whao ngā i whana, ma o le a sila fo i ia tūlafono i le whao ngā ina o anga ese i whaalawe te tupu mai ia po o soli ngā tūlafono fōi. O se tasi lava le nei o tūlanga e pei fōi o na alia e mai mā tele lava fōi i Melpone ma Victoria, i le tūlanga o le whao ngā ina o anga ese manaifi i whaalawe te tupu a awhia ai soifua o tangata. Tala nā le radio Samoa mo le nei aspareile, manuia tele le whai unga le vai asa soifua.